अदुना ngasi hojujik oiriba ngasi phawda chathariba India da chathariba protest amasung musalman singi oiba kholau sentiment ji yamdri hawda ngairi makha tabada akhoi gi Allah gi yum chok pa yaroi kai be yaroi akhoi gi madrasa kai be yaroi mun be yaroi mongpham sing kabrstan sing amadi akhoi gi lairiba orphan home sing yatim khana sing manghan be yaroi haibasi gi thawai thaba ki daba punsi loiba ki daba misak mayam ama tholakani adu thoglai isi kadai dagino hojojik paliba NDA sarkar sina musalman singi sentiment khangdana amasung Islam karino masak khangdana Islam chaliba musalman singsina mi karor kunthra India da leirisina kari apam bano makoina makoi gi kari apam bano afaba karino phataba karino haram karino halal karino chatnaba yabana karino yadamna karino haibido ahan ba khannaramna makoi gi apam bana makoi gi vote khara launa nabagi makoi gi policy khara da issue sagatna nabagi damakta makoina ek asi pass tau khraga makoi gi political na ngai hak tangi makoi gi sason power adu paina no medamakta taukiba makoi gi thawong asi yamna pende ai samaksu India masapu madalari mo Musalman pumdamakda su pende atopa other religion da lairiba akhoi gi islinau maitai islinau Hindu islinau adagi Christian islinau country state mayama mat sigi tongan ba bill sibu yaning de haina protest daunari withdraw tawdami haina nungai taba phongdoknari amatung sigi bill sigi against da lauri hingsa hujikma garida Bengal da mi ahum sire sumain tawdana haujuk phawbagi lairisi India khaktatani adubu sina sum tapthana karigumba sing makhatana sum sigi protest sat tharakpa taragadi bill asi handokhidaba taragadi India khaktana tara awiriba aikogi social worker aduga maulana su oiba handaki ihosida su yam chauna iho khudimakta yam chauna contribution pigiba misak ama oina lengberiba iko yamba laudin da laksage iko maulana da lakchaning bo hang hisi mapung oina handak Manipurgi pangalgi naharol sing India gi Muslim youth mayam adiga ahal loiraba naha oiba nupi sing loina maksi thola kanda hairiba citizen ikogi work for amendment 2025 act 2025 sigi mayukta lepak pase masigi oi maru oi maram sing kari kari ne na thambi kari gino mayam na kiri se hairiba act sida mayam na khoisaunari ba nungai triba sigi maru oi maram sing kari kari mira sengna asigi mega dialogue the work for amendment act 2025 ki nainariba sida mamangda ekoi butak bitang birak pamaru oiba jamitola magi sadar amadi atopa panelist me ama haibirame explain to birame ado ai goi ba side tagi su work phasigi matangda mati amakhakta ngai thamjage work for hari ba pochi gimapu se Allah natana topa kana gumba ama phawa leite work phasi Allah khakini senabadi पृथ्वी माले मसापु मदरिबा मियोइबा खुदिंगमकना सेनबा याय तबतबु हारिबा वक्फ तौरिबा धर्मगी समना हरकंदा इस्लाम चटपा मुसलमान सिंग ना इस्लाम दुबु फॉलो तौरिबा मदुगी कम हाइना सेनगनी हाइबा मागी रूल सिंग दु खंगबा मियो सिंग दुना सेनगनी द वक्फ हारिस द चलिसि मस्जिद लाइरे मदरसा लाइरे मयामगी ओइबदा कब्रस्तान नैखोगी मोंगफम लाइरे हारिबा लोइनमक से अल्लाह की युमनी अमसुंग अल्लाह की प्रॉपर्टी नि हारिबा प्रॉपर्टी सिंग असी दुनिया में सापुंबद लाइरिबा वक्फ की प्रॉपर्टी खुदिंगमक असी मुसलमान खुदिंगमक की थवाई नि मीन्स काय गिनो हाइबा मतम दा अखोइना नमाज मतम मंगा सोली मस्जिद ता हारिबा मस्जिद असी अल्लाह की युमनी मरुओइना अखोइना होली प्लेस ने खंगनरिबा हरमेन हाय अरबीदा हरमेन हारिसि मक्का अमसुंग मदीनादा लैबा मस्जिद अनी सुबनी सिगी ममांगदा हाना बैतुल मुकद्दस आइना हारिबसिजु अल्लाह की युमनी मफम हारिबा मफम अदुसु होली वेस की मदुंगा चल्ले हारिबा अहुमसि मतंग मतम मसिंग थिंगमदना मसिबु लोइसन्नबा matang kaya da yek na ba mayama mano ho na kaya dubu maduloy san ba Allah mapu mahak na ngaman gide Allah na se nabi ki
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥ ꯃꯁꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯃꯁꯥ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯛꯀꯥ ꯃꯗꯤꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯩꯇꯨꯜ ꯃꯛꯗꯤꯁꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯃꯁꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯂꯧꯁꯟꯒꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯦ ꯃꯨꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯃꯁꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯛꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯚꯥꯔꯣꯠꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯤꯕ ꯀꯤꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯕꯤꯜꯗꯨ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯤꯡꯉꯨꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯤꯡꯉꯨꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯕꯔꯁꯇꯥꯟ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯠꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯕꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯔꯁꯥ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯨꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯣꯡꯐꯝꯁꯤꯡ ꯀꯕꯔꯁꯇꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯐꯥꯟ ꯍꯣꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯇꯤꯝ ꯈꯥꯅꯥꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯕ ꯀꯤꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯀꯤꯗꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤक ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ NDA ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯈꯪꯗꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯅ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯀꯔꯣꯔ 30 ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯣ ꯑꯐꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯔꯥꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯂꯥꯜ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯟꯅꯔꯝꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ खरा लौननबगी मखोगी पॉलिसी खरादा इशू सागननबगीदमक्ता मखोइना एक असि पास तौखरगा मखोइना मखोगी पॉलिटिकल नंगाई हक्तंगी मखोगी सासोन पावर अदु पाइना नमेदमक्ता तौखिबा मखोगी थवोंग असि यामना पेंदे आई इसामक्सु इंडिया मसापु मदलरे मुसलमान पुमदमक्तासु पेंदे अतोपा अदर रिलीजन दा लैरिबा अखोगी इस्लिनाउ मैतै इस्लिनाउ हिंदू इस्लिनाउ अदगी क्रिश्चियन इस्लिनाउ country state mayama sigi tonganba bill sibu yaning de haina protest taunari withdraw tawdami haina nungai taba phongdoknari amatung sigi bill sigi against the lauri hingsa hujikma garida bengal da mi ahum sire sumain tawdana hujik phawgi lairi sidi india khakta tani adubu sina sum tap thana karigumba sing makhata na sum sigi protest sat tharakpa taragadi bill si handokhidaba taragadi इंडिया खक्त नत्रा मरिक चुमना वफम से थम्बिरी हाइदि मसिना खोसाउनरिबा मियामसी करी मरम के खोसाउनरिबनो हाइबदा मागा तना थाना याद्रबा अखोगी लाइनिंग लेसुंगे मरु युमफम ओइरिबा मस्जिद मद्रसा अदगी देन यतीम खना मयाम मसिगी मयाम सिदा अतमना खुथिन जलक तारगी मदुना अखोगी इमोशन दा कदाइ बु सो हैबसी याम नाहौरिबा लुचिंबा मोइना याम मरिक चुमना फोंदोपिबा आई ताजबदा याम नुंगाई मथंग से आई लोइना मथंग आई क्लोजिंग स्टेटमेंट ओइना आइना यामबा अलाउदिन दा लाक्चनिंग बजे मपुंगोइना वक्फ की बोर्ड अब नत्रगना वक्फ की काउंसिल से एंटायर मुस्लिम नेशन पुनमक्ता लई मसे एवरी मुस्लिम नॉट जस्ट मुस्लिम नेशन खक्ता नतना मुस्लिम पॉपुलेशन लेवा कंट्री अयामबदसु नसाकी वक्फ की मैनेजमेंट नत्रगना बोर्ड से अदुमक लई अदुगा इंडिया की ओइनासु खुइना येंगबा मतमदा वक्फ की मसिगी लेजिस्लेशन मसिगी लॉ नसिंग बसे ब्रिटिश पेरियड के होना अदुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 अदवाइदा अदुम एकोगी अदु रिफ्लेक्ट तवे मदुगी ममांगदा एकोगी कोलकाता दा इंडिया की गवर्नर जनरल की ऑफिस लेदना कोलकाता से कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया ओरंबदगी दिल्ली दा होंगकप मतम अदवाइ फावबदा वक्फ की प्रॉपर्टी की मतंग याम चावो कंटेस्टेशन लेनबगी वाफम सो अदुमक लेदे अदुना वक्फ की लॉ सी अनोब लॉ मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाब मतुंग इंडियन रिपब्लिक ओरबा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट तौर मतुंग लाप पोषक मदि ओइद्रि मागी लीगेसी सी गसकी कॉलोनियल पेरियड सिदगी होरका याम चावना लेरि अदुगा मसी यूनिवर्सल ओइबा इंडिया खक्तगी नतबा मालेम पुंबगी ओइबा वाफम मस ओइरि मतंग सिदा इना याम्बा लाउदिनदगी लाक्चनिंग बसे मपुंग ओइना गसकी मस्जिद मद्रसा कबरस्तान हाइबसिगी मतंग द पब्लिक ते लेरिबा मसीगी एप्रीहेंशन से मसीगी सी
karamba khongthangna government gi karamba khongthangna public ta apien ba pohon ba yagadage aki bisi lokthok pa yagadage habaduni maroi na government gi mai gi ex repeal tawra ba matung da yagadori bra sai mang hai gre masina han ba khongthang nate mamang da triple talak ki wafam na chingba mayam ama lei gre masida natana tongan ton ba khongthang mayam ma lei ki ba gi ai ko gi ramjana bhumi gi ai ko babri masjid ki wafam da laki ba ai ko gi supreme court ki order na chingba mayam su lei gre masida matau karamna na government ki karamba khongthangna miyam ki khoishauna ba mayam se ko han mangam gode ke habaduni masi repeal do basi khak oiga do brakai ke happening Miraj Singh na India da dari major religious se maruoina chawada taruk kaktane Muslim Hinduism Buddhist Sikh sumain tawduna taruk sida lairiba dharma taruk makki wakfa ki property se dharma khuding makki lai ado handak ki India government na attack tawri si subna ki Musalman sing ki property wakfa ki property khakta tani atopa lairi ba dharma gi lairi ba property mandir lairi adagi church lairi adagi tongan ba Hinduism gi Muslim yaudaba other religion gi atopa yaudaba trust mayam ama lai organization mayam ama lai hai basing adu loinamak ama phoba sokpa yadena khallaga safe side tawraga only Muslim kakki waqfa gi property Allah gi property duda Allah gi damakta waqfa tawraba property da atamna ne attack taw bai bisi laibak yam thina ngai ni adu nabu aikoina Musalman India da lariba Musalman khuding magna pen da ba phongdok poina nungai da ba phongdok poina sorok ta yumda nungai na tumdana chadana laibadu hundoga sorok ta laaga protest tawrini ado sengna sisi kamaina Musalman sing thamoi si wakphusi kamaina masi satna hangadagi hairagadi masigi bill asi pass tawre ado tawragana aigodi withdraw tawbiyu haibani karigum sing government withdraw tawroidabo oi taragadi hariba ek sing asigi masisigi chalai gadoriba rule tawgadoriba mayam asi samna araba kanda ngarang Narendra aigodi Bharat ki Prime Minister Narendra Modi ga Musalman kharaga phamin na yena social media da mayam unaraba khangnaraba ngangtani hariba sing do ikhoina Musalman ni haina count tawbada chande hariba bora hariba Muslim sing si world masa pumbana makoi masana masabu Muslim ne haijabani adubu tawbatabu atopa samna hariba kan sunni na atopa firqa mayam ama lai singchina bora hariba Muslim amasung Musalman gini listagi tongana nakalla mada side tawraga thamjaba community amani adugi apikpa community adubo apikpa community madubu laukhatlaga karigumba sing India government jameto alama bu adagi natragana aikogi Muslim personal law board pu kaukhatlaga olamai keram singa akhang hai singa khanna tanaraga hariba ekasi pass tawram bataragadi Musalman sing ngasi sauriba ko saunariba waba mayoknarisi wayoknaramoi adunga sisu tawba yai kariya na tawba yai haiba kanda hari basing asi kaigum jameto lamaga Muslim personal law board ka kauraga punna faminaraga apapatta tanaraga tawba yabana karino yadabana karino chathanba yabana karino yadabana karino haibasi munna tanaraba matungda kaigum sing chathanba taragadi lairiba India masa pumda lairiba Musalman khuding makki thamoida soiba kari asi karigumba government of India na yamna isolated oiba yam tongan ba haiba tane mainstream da laibri basi nataba atopa yamna pikpa community ama puthora kanda maduna entire Muslim population mioi crore kaya gi population si represent over yaroi havani maduna bora dawadi Muslim haidana leiriba mioi lakh tara gumbagi population da leiriba kanglup ama khakni hojik puthora kana masi Prime Minister Narendra Modi na anoba narrative ama seme bisi masi reject away havani aduga India gi Muslim sing gi maroiba body oriba Jamatul Ulama na chingba Muslim personal law board haidana even government of India na recognize tawriba sugumba body me amse ga masina achumbe stakeholders sing ni masiga consultation tawrakanda lorukpa warep to India ke Muslim sing ne yagani aduga maruaina maruaiba demand di
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2025ꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯂꯥꯎꯗꯤꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯈꯪꯅ ꯊꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯂꯥꯎꯗꯤꯟꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯗꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ